Assalamualaikum. Kinen huri hakuding. Ante ummidu kurang huri hakudinge haluwes rangaluwane kama. Kudin tayyaru ta filavalu aduwahan. Tayyaru do warar rangalu. Hinga den kiyawan feshumuge kurin kiya dua kiyan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Den miyadu kudin das kurani ubu fili. Kudin ubu fili liyago ingengeta. Waram molu mi kudin. Ubu fili liyani poluwatuge matiga kuda kuda mime gota. Kudin liyabale waigeterega ubu fili. Masha Allah, hada mole mi kudin. Den hinga wara riti wahaka engadu halama. Huriha kudin mes wara rangala wahaka aduwa hati. Anti suwalu kurima jawabu deveni eron. Do kudin. Mi wahakaige namaki alige kukulu. Miyadaki hukuru duwas. Konduwa miyadaki hukuru duwas waram molu. Aliyaki kukulu gengule kujje. Miyadu alige hudu kukulu gellijje. Konkulege kukule gelluni. Waram molu mi kudin. Hudu kulege kukulu. Kukulu hodamun daniko fenuni. Gahegge bududoshuga mugukan hutta. Kontakun kukulu fenuni. Masha Allah, waram molu mi kudin. Kukulu gowaigen giyan adewuniru hukuru wagutu wejje. Kulliyaka udumati banewe waarewe henfeshi. Kinevvi kulliyaka udumati banewe waarewe henfeshi. Ali kuda nagaigen turu turu alamu hukuraddiya. Kinen ali hukuraddiyei? Hada mole. Turu turu alamu wara rangalu mi kudin. Koba wahaka minimuniye. Den hinga wahakaiga huri ubu filijehe lafzuta kiyalama. Kukulu, budu, udu, mugu, hudu, turu turu. Adiye faharu kiyala. Kukulu, budu, udu, mugu, hudu, turu turu. Dengoti kudinna anti hawal kura masakkai. Kudin hadan vigotaki wahakaiga huri ubu filijehe lafzutahuge tasiru kurahafa hulejassani. Adi masakkai furihama kurumafahu antiya photo waiba kollati furiha kudimes. Den miha hisabun anti nimmalan wassalamu alaikum.